Ndagushimiye cyane kuba warakoze subscribe kuko gukora subscribe byawe ni by'ingenzi cyane kuri twe ndetse kandi ni by'ingenzi cyane kuri wowe kuko iyo wakoze subscribe ugakanda ko kazogera iyo dushizeho inkuru uhita uyibona tukishyiraho tugikora icyo bita premiering inkuru ihita ikugeraho itubona notification muri mudasobwa yawe cyangwa se kuri telefone yawe cyangwa se kuri tablet yawe. Nitwa Storyteller, mutagazaji wa habari RPG cyangwa se Local Property Gurunedi. Ninge rero ukuzanye mu makuru atandukanye ari kuvugwa hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, by'umwihariko tuba tugiye kurebera hamwe ibiri kubera ku rugamba FDLR muri Nyiragongo zimeze nabi, ariko nayo mu 23 ngo niko iri kuzicanaho umuriro umeze nabi hano muri Nyiragongo, aho zirimo zirisha mu biti, zimwe zuriye ibiti, izindi zagiye mu myobo, izindi ngo zirimo hano ngo ziri kwisha nk'amafuku mu ndake zacupuye. Ndakubwiye ngo guhera mu masaha y'urukerera ngo M23 yanze kurebera aho FDLR zari zaje gusahura abaturage, ngo babakurikiye bagenda babarasa umugenda abaturage, ngo ewana ngo bavuze ngo M23 ubundi niyo bari bategereje. Ariko by'umwihariko ngo guhera mu masaha hagati y'isaha y'isa 6 n'isaha y'isa 8 ngo haje kubaho ikintu cyitwa urufaya rw'amasasu, none wabaho ikintu cyitwa gukocorana cyangwa se gukocaburana. Byumvikana ko na FDLR hari ingenzi zazo zari zaje kuzunganira ngo bari baje gukubita umwanzi witwe mu 23 bamusubiza inyuma. Ni ibintu rero bigikomeje kuvuga hano muri Kanyarucinya ndetse no muri iyi misozi hejuru y'amabere y'inkumbi kuzamuka hejuru muri iki kirunga cya Nyiragongo, yuko ngo FDLR ibyaga byakunda zihishemo ndetse ngo zanze kuvamo, ariko izambere zarahunze zerekeje za Warikare, zimwe bari kuzicira hano za Bukombo. M23 ngo niho yazikurikiranye ahangaha hose, ahitwa za Nyirakimodoka, ahangaha hose ngo niyo M23 yagiye izikurikira hose bazirasa umugenda. Ayo ngayo ni amakuru nari mpereyeho ari kuvugwa hano by'umwihariko teritwari ya Nyiragongo, ubwo ni muri ibi bice byose biri hejuru ya Goma. Ariko so hano hari amakuru ashyushye cyane kuko amakuru ari muri teritwari ya Warikare ndetse amakuru ari muri Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Andi makuru rero turi bugarukeho ni amakuru y'umugabo bitwa Félix Antoine Kisekedi, we ubwe wihagarariye akivugira ngo nabo nzigira nganira naye mu 23 imbona nkubone. Ikindi ndibuka bajya gufata Goma, yigeze kuvuga ngo Goma ne tombera jamais. Akimara kubivuga rero hashize nk'iminsi 3 numva gwe mu 23 tayari ngo yamaze kwinjira umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru ari wo mujyi wa Goma. Uko rero yabivuze ibingibi ngo Goma ne tombera jamais, niko yanavuze ngo sindigira nganira naye mu 23 enfance cyangwa se mbabona imbere yaje imbona nkubone. N'uwitwa rero Kayikwamba Tereze Wagner na ubwe yaravuze ngo twebwe nka Congo nituzigera tuganira naye mu 23. Habaye iki rero? Perezida Kisekedi agera gutya yikoze Rwanda, agiye kugisha inama mugenzi we Joao Lorenzo wanavuze ari umuhuza hagati ya bino bihugu byombi, hagati ya Congo, u Rwanda ndetse navuga ngo ubwo naye mu 23 nubwo n'ubundi bayishinja u Rwanda, ariko yari umuhuza. Nubwo ubu ngubu kubera inshingano yabonye mu muryango wa Afurika yunze ubumwe byasaga nk'aho atakiri umuhuza, abandi bahuza bari barimo uwitwa Olusegun Obasanjo wigeze kuyobora Nigeria ndetse na Uhuru Kenyatta n'undi mugabo wa ruguru yongewe muri za Djibouti bari Somalia hafi aho ngaho. Ariko nukuvuga ngo Kisekedi yagiye kugisha inama birangira yemeye ko azaganira mu 23. Nuko nguko rero Rwanda nayo itisohora itangazo tuza kugarukaho ibikubiye muri iri tangazo. Reka duhere muri teritwari ya Warikare ahitwa Ipinga. Ipinga ni agace kanini karimo n'akabuga k'indege cyangwa se kakandi bita aerodrome. Ahangaha ngo Rwanda ingo yoyo
gurwanya ingoyo kugeza kuri iyi saha guhera byibura mu masaha y'isa 5 z'amanywa. M23 ngo yanirimo iratikagurana na APCRS ndetse na Wazalendo na FARDC bari hano ngo mu mirwano ikomeye cyane, aho ngo M23 yashakaga nayo gufata kano kabuga k'indege. Bivugwa yuko rero hari kajugujugu zari zirimo zigakoresha zizamuka zikajya kubarasa muri ibi bice bya Nyabyondo. Muri ibi bice M23 imaze iminsi yigaruriye bagira ngo babakuremo biruke cyangwa se bongere bahigaruriye. Ngo rero niyo mpamvu ngaha habereye imirwano yindi karahabutaka, imirwano karundura, imirwano kabombo, kugira ngo rero M23 yigarurire kano kabuga k'indege. Rero ubu ngubu ngo ikaba yamaze kwigarura aka kabuga k'indege kapinga. Ubu ngubu rero imirwano ikaba noneho ikomereza nitwa Ruvunge. Rero ngo nabo barimo baravungagurana ngo ivumbi ryatumutse mw'abantu mwe. Nitubabwira ngo abantu barimo bararasana mujye mumenya ngo isasu ryo kuzuba hari hano ngo izuba ryari ririmo riraka, ivumbi riri gutumuka n'ahandi bari kuri kompora ukabona ivumbi riratumutse. FARDC nyinshi, abarundi benshi ahangaha muri ibi bice bya Ruvunge, bamwe ngo muri bo bahaguye nubwo tutaramenya ripoti ya risasi na mageruyi, ariko ngo abarundi hano bahaguye na FARDC benshi ahangaha za Ruvunge, kimwe n'ahangaha za Pinga nk'uko nabikubwiye muri Warikare, ngo bahaguye ari benshi. Imurenge Ndondo ya Bijombo, ngo M23 yamaze kwinjira muri bino bice kugira ngo igere mu Minembwe ijye gutabara abanyamurenge, nubwo n'ubundi nayo nago iri kugenda ngo yinjire nkaho muwawe karibu cyangwa se mwinjiye. Ibi byose rero ni imirwano, ariko rero ngo M23 hari ibibunda bya rutura by'abarundi yari yamaze gufata. Abarundi bari bamaze kubirebesha muri uyu mujyi wa Uvira ngo bawutsembe, nyuma yuko rero Kisekedi yari amaze kubabwira ati ni muri indere M23 yinjiremo, nimara kwinjiramo umujyi mu burimbure n'ubundi ntazabura byose nk'ingati imennye. Ati tuzawuhombe nabo bawuhombe ndetse banashiriremo. Ibi bibunda rero bya rutura ngo nibyo M23 irimo irifashisha ngo yivuna umwanzi. Ni mu gihe n'ubundi rero uko ibiganiro i Rwanda bikomeje, ni nako n'ubundi leta y'u Burundi yagize gutya yohereza intumwa zayo mu Rwanda, cyangwa se abo navuga ngo nabakuriye ubutasi, baza kuganira n'abakuriye ubutasi bw'u Rwanda mu rwego rwo kugira ngo habeho ibiganiro byo mbese muri make. General Neva yagize ubwoba, General Neva yaratitiye aravuga ngo noneho mwoka byaramye ubwo M23 iri gusatira Uvira, atubungu yasatiriye Buja, yasatiriye Bujumbura. Ubwo ngubwo rero nizo procedure zirimo, nubwo ibyaganiriweho neza bikashyizwe ahagaragara ngo bitangazwe, ariko ikiriho cyo nuko bari gushaka ibyagarura umwuka mwiza uri hagati y'u Rwanda n'u Burundi, ndetse ni no kugira ngo hazanabeho kuba yuko M23 nifata Uvira nizakore ku Barundi bariyo, ndetse M23 ntihazabeho kugaba ibitero mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo ngibyo ni bimwe mu byo bamaze iminsi baganiraho. Mbere yuko twerekeza Butembo mu CNN, nanone ku rugamba ruhari General Somo ubwe yewe yiyoboreye, reka tubanze tujye kuri aya makuru ya diplomasi twumve ibikubiye cyangwa se ibyavuzwe hagati y'imishyikirano yabaye hagati y'uyu witwa Lorenzo ndetse na Kisekedi ubwo yamusuraga. Leta ya Angola yatangaje ko mu minsi mike iri imbere Repubulika ya Demokarasi ya Congo izajya mu biganiro n'umutwe M23. Ni amakuru yemejwe na Perezidansi ya Angola nyuma y'uruzinduko Perezida Felix Antoine Kisekedi Chilombo yagiriye i Rwanda kwa kabiri tariki ya 11 Werurwe 2025. N'uruzinduko rwasize Kisekedi ahuye ndetse anagirana ibiganiro Perezida Joao Lorenzo yari yagiye kumugisha inama. Ngo nyuma y'uru ruzinduko Angola yatangaje ko mu minsi mike iri imbere intumwa za M23 n'iza Congo zizahurira mu biganiro bikazabera i Rwanda. Perezidansi ya Angola yanditse ku rubuga rwayo rwa Facebook iriti
nyuma y'uruzinduko rw'akazi rw'akanya gato rwa Perezida Felix Kisekedi Rwanda, uruhande rwa Angola nk'umuhuza mu makimbirane akomeje kugira ingaruka ku burasirazuba bwa Congo, ruzavugana na M23 kugira ngo intumwa za Congo na M23 zihurire mu mishyikirano igomba kubera i Rwanda mu minsi iri imbere. Angola yunzemo ko iyi mishyikirano iri mu rwego rwo gushakira amahoro arambye Congo Kinshasa. Uruhande rwa Congo rwemerera Angola ko rwiteguye kujya mu mishyikirano ya M23 mu gihe rwari rwararahiye ko rutazigera na rimwe rujya mu biganiro n'uyu mutwe w'iterabwoba. Kinshasa by'umwihariko rero mu mwaka ushize yakatiye urwo gupfa abayobozi bari mu M23 barimo Colonel Nanga, Bertrand Bisimwa na General Sultani Makenga, nyuma yo kubahamya ibyaha birimo ubugambanyi no kujya mu mutwe wa gisirikare utemewe. Hano rero ngo muri uku kwezi Minisiteri y'Ubutabera ya Congo nanone aba bayobozi yabashyiriyeho za miliyoni z'amadolari kugira ngo ishobore kubafata ibafunge. Intambara ya M23 reka bikomeje kwigarira ibice bitandukanye mu burasirazuba bwa Congo. N'iki gihugu yatangiye mu Gushyingo 2021. M23 yubuye imirwano cyangwa se yubuye intwaro nyuma yo gushinja Kinshasa kutubahiriza ibikubiye mu masezerano impande zombi zasinyanye muri 2019. Kuva mu mpera za Mutarama uyu mwaka buriya mutwe wakajije ibitero ku ngabo za leta, ibyatumye wigarurira uduce turimo imijyi ya Goma, Bukavu n'ibibuga by'indege byose twagiye tubagezaho. Kugeza ubu rero kuri wa kabiri imirwano ikomeye kaba yari irimo ijya mbere hagati ya M23 n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa ndetse n'abarwana ku ruhande rwayo barimo barwanira mu duce turimo Kaziba muri teritwari ya Walungu no mu ntara y'Ikivu y'Amajyepfo. Amakuru kuri bavuga ko nyuma yo kwigarurira igice kinini cy'intara kivuye amajyaruguru n'amajyepfo mu minsi mike M23 yarana uburenganzira bw'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ashobora kwinjira mu ntara zirimo Tanganyika na Katanga. Iyi ngiyi yari inkuru nayo ndi kubasomera, ariko by'umwihariko n'ubundi ahangaha hitwa Kaziba M23, ahangaha nyine ni muri teritwari ya Walungu. M23 nayo ku munsi w'ejo yarahigaruriye. N'ubu ngubu urugamba naho ruracyambikanye kubera ko ngo bari gushaka FARDC bishaka mbese ibitaremera ko bahatwawe ikabishaka kongera kuyigarurira. Nuko guko amakuru, nuko guko update z'uyu munsi zimeze. Ariko reka mbere cyangwa se mbere yuko nsoza, mbere yuko ngenda, agoma nshaka kubarambira, sima nshaka kubabwira ibintu byinshi biza kubarambira. Ndagira ngo nkubwire ibintu biri kubera hano yitwa Musienene. Ahangaha ni mu birometero bike werekeza mu mujyi wa Butembo. M23 yamaze kurya Karungu, irashaka gufata umujyi wa Butembo ku bubi na bwiza. M23 kubera ibintu bamaze iminsi bayikorera indege ya Sukoyi yari imaze iminsi barasaho ibagabaho ibitero. M23 noneho yafashe umwanzuro uko ndakuka uko igomba kwigarurira umujyi wa Butembo. Murabizi n'indi mijyi yagiye yigarurira, ariko ngo ikintu kiri kuba kuri Butembo, ngo Butembo ntago imeze nka Goma, ngo ntago imeze nka Bukavu. Ni ukuvuga ngo hariyo ibirindiro bikomeye bya FARDC. Niyo mpamvu M23 birimo birayigora gufata uyu mujyi wa Butembo. Ariko noneho yasinye, ngo bashyizeho umukono Sultani Makenga, ngo yabwiye uwitwa Kiropapa ngo noneho ndagutumye kandi unumikire, ntago nshaka ko bifata igihe kirenga iminsi 2 umujyi wa Butembo tutarawinjiramo. Ati rero nibifata igihe kirenga iminsi 2 ati mumenye ko twatsinzwe. Ubwo rero M23 ikaba iri kurwanya ikintu cyitwa inkundura kugira ngo irebe ko yakigarurira uyu mujyi wa Butembo. Niyo mpamvu rero kuri uyu munsi urugamba rukomeye cyane rwiriwe rubera ahangaha Musienene rero ikaba isa nkaho iri mu birometero bike kugira ngo ugere mu mujyi wa Butembo. Ayo ngayo niyo makuru ari hano muri teritwari ya Rubero hano ku rugamba. Ubwo wowe rero icyo ngusaba Bukavu amakuru ariyo nuko ubu ngubu ibintu bimeze neza, usibye dutero shuma twa Wazalendo ngo bari kuza baje gusahura. Naho mu mujyi wa Goma ho ibintu biri ku murongo. Mwubwira yuko ubu ngubu guverineri w'umujyi wa Goma ubu ngubu ikintu bari gukora ari kuzenguruka mu makaritsiye atandukanye. Mwibutsa ko ejo bundi yari yasuye Rubaya
bamwita guverineri yitwa Elasto Bahati ewane yari yasuye umujyi wa Rubaya cyangwa se ya centre ya Rubaya icukurwamo amabuye y'agaciro abaturage ndetse rwose bari bamwishimiye babasaba ko babagezaho ibikorwa remezo babagezaho amavuriro n'amashuri abana babo bakiga bagatengamara nuko gukorera amakuru ameze nuko nguko amakuru avugwa mu burasirazuba bwa Congo by'umwihariko agaruka kuri imirwano ahagaze ubwo reka ngusane kora subscribe kora like kora share kora comment ya mutuje tubana no mu yandi makuru atandukanye njewe rero nitwa storyteller mutangazaji wa habari RPG cyangwa se rocket propelled grenade dusubire no mu yandi makuru nkubwira ngo ndagukunda cyane kandi uko mudukunda niko natwe tubakunda.